I pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Danas pričamo o gamingu i o Apple-u. Dve stvari koje se vrlo retko povezuju, ali Apple je po meni promenio politiku oko gaminga u posljednjih nekoliko godina i zaista su se stvari drastično promenile. Pre uvek bio onaj izbor gaming PC vs Mac i to je uvek bilo smešno i gaming je uvek na PC-u bio daleko ispred Maca, potpuno neuporedivo nešto. Međutim, danas ću vam pričati o tome kako se menja gaming u Apple svetu ne samo na Mac računarima, nego možda i najbitnije na iPhone-u i iOS uređajima. Tako da situacija je dosta široka i ceo taj napad Apple-a na gaming je vrlo interesantan i vrlo suptilan, da oni ne potenciraju previše, ali stvari koje se dešavaju će dosta promeniti gaming svet, pogotovo što se tiče Apple-a i Apple-ovih korisnika u krajnju ruku. Dakle, hajmo prvo da krenemo od toga šta će biti moguće na Apple računarima, a onda ću se prebaciti naravno na najvažniji deo, a to je iPhone. Sponzor današnjih videa je dobro poznati SCD Key website na kome možete kupiti Windows ključeve jako povoljno. Potrebno je samo da potražite verziju Windowsa koja vas zanima. Ja ću Windows 10, kliknite na Buy, zatim unesete kupon kod SKBK kako biste ostvarili dodatni popust. Nakon svake kupovine ostvarujete i bonus poene koje možete koristiti za još veći popust. Nakon ovoga možete tokom instalacije uneti kod kako biste aktivirali Windows ili ga možete aktivirati kroz operativni sistem. Što se tiče gaminga na MacBooku i drugim Apple računarima, najveća stvar i najbitnija promjena je Appleov Game Porting Toolkit. Dakle, ovo su predstavili na WWDC-u, to je izašlo juna 2023. gde developeri sada mogu vrlo jednostavno, relativno jednostavno, da portuju igre na Mac računare. Neki rezultati koje smo već sada dobili, a to su rezultati za igre bukvalno bez neke dodatne optimizacije. Samo ubacivanje u toolkit i prebacivanje igre na Mac bez, dodatne neke optimizacije omogućava vam da igrate igre kao što je ovo Cyberpunk, Diablo 4, Elden Ring, Spider-Man, Hogwarts Legacy. Sada, te igre naravno ne rade sve savršeno. Na različitim mašinama rade drugačije, ali dosta njih može, pogotovo na ovim jačim čipovima, da da performanse i preko 60 frameova u sekundi. Opet uzmite u obzir, ovo su igre koje ne rade na Macu, koje niko dodatno nije optimizovao, samo su prošle toolkit. Dakle, ovo otvara vrata developerima da mogu vrlo lako da portuju svoje igre i da ih puštaju na Mac uz neku sitnu dodatnu optimizaciju. Zašto je bitno da ta optimizacija bude mala i da to bude jeftino za developere? Zato što nema toliko gaming računara naravno sa Mac operativnim sistemom. Praktično nijedan nije napravljen za gaming. Imate ove jače čipove koji imaju finiju grafiku u sebi, a to opet nisu gaming računari. Tako da je jako bitno, zato što je toliko generalno mala gaming publika sa Mac strane, da to može da se odradi jeftino i brzo i da igre možda tako mogu onda da se puste kroz App Store, što je developerima super jer onda dobijaju ogroman broj potencijalnih korisnika. Mislim, ogroman u smislu veliki broj ima Mac korisnika, ali je mali broj gaming, pa je zato bitno da je jeftino sve ukupno. Tako da, to je u suštini prvi korak koji dovodi igre na Mac, ali ono što je bitno je da se tu koristi M1. Na mobilnim telefonima sada ste mogli vidjeti jako bitnu promjenu, a to je A17 Pro čips. Šta sve on donosi? On donosi to da vi Resident Evil Village možete da igrate na telefonu. Zašto možete? Zato što imate skaliranje, dakle oni mogu da renderuju igru 720p i da vam je puste na vašem iPhone-u, gdje ono na ekranu to izgleda i dalje fenomenalno. A Resident Evil 4 treba da stigne, Assassin's Creed Mirage koja je najnovija igra iz Assassin's Creed serijala. To nije AC Mirage Lite ili mobil, to je igra koja ide na PlayStation 5, na Xbox i tako dalje. Dakle, nešto stvarno neverovatno Apple uspeo da uradi sa svojim novim mobilnim čipom. I ne samo to, dakle to opet otvara ogromna vrata, slično kao vamo, samo ovdje možete još više, da će igre moći da radi, da će onda mnogi developeri portovati svoje igre za konzole
na iOS uređaje, jer imate stotine i stotine miliona potencijalnih korisnika. Dakle, A17 Pro je prvi čip, ali verujem da će svaki sljedeći biti takav. I ako taj A17 Pro sljedeće godine bude i na jeftinijem iPhoneu, ovom od $800 običnom, ne Pro, otvara se sve veći i veći broj korisnika u narednim godinama. Jako je bitan pravac gdje se ide. I vi ne samo da imate to, vi imate bukvalno joypadove od Xboxa, radi PlayStation controller, sve to radi sa ovim telefonima. I jako je zanimljivo da imate i one gdje bukvalno gurnete iPhone i imate sa strane dugmiće, imate potpuno portabilnu konzolu koja će moći da igra next gen igre, što je zaista neverovatno. Ali i to nije kraj. Zašto? Zato što onda dobit ćete vrlo verovatno ove godine ili možda verovatnije sljedeće nove iPad modele koji će sa sobom doneti vrlo interesantno i vrlo verovatno A17 Pro, gdje ćete onda imati veliki ekran i da imate bukvalno celu portabilnu konzolu u vašem tabletu koji ima fenomenalan ekran, fenomenalne performanse, a tanko je, manje od laptopa i sve, i možete da nosite bukvalno celu jednu konzolu gdje god poželite. To ni sa jednom konzolom na taj način ne možete da radite. Neću da pričamo o Switchu koji je daleko slabiji trenutno što se tiče performanse. Znači vi možete da kupite iPad i u tom trenutku moći ćete da igrate sve najnovije igrice. Samo ponesete recimo Xbox controller ili PlayStation controller i igrate se bilo gde. To su sve neke stvari koje ja mislim da bi Apple trebao marketinški da gura kada sve bude, spremnije, kada bude bilo više igara, ali su to vrlo interesantne mogućnosti koje se otvaraju za iOS generalnu platformu u budućnosti. Pored svega toga, Apple ima već trenutno za ove mobilne igre svoj premium servis Apple Arcade, gdje gure igrice nešto slično kao recimo Game Pass, ali zamislite vi situaciju gdje može da dođe da stigne recimo na iPhone Game Pass i vi u suštini imate Xbox koji možda nosite svugdje sa sobom ako ne morate da streamujete te igre. Znači, ogromne su potencijalne mogućnosti gaminga sa iOS uređajima u narednih nekoliko godina i mislim da je to, opet, mi smo već imali ove godine nekoliko intervjua gdje Apple kaže mi ne želimo da se takmičimo sa konzolama i tako dalje, što je sasvim razumljivo i razumno. Zašto bi ulazili posebno u tržište? Zašto? Zato što su već počele da idu glasine da li će Apple da napravi svoju konzolu, bukvalno neku kockicu sa ovakvim ili malo jačim čipom, igrate kući, imate bukvalno Apple gaming konzolu. Apsolutno Apple nema razloga to da radi. Imaju iPhone, imaju iPad, imaju i svoje, naravno, računare i nema nikakve potrebe da rade bilo šta od toga kad imaju uređaje koje već možete svugdje da ponesete i to će biti velika prednost Apple. I pogledajte naravno i šire malo gaming industriju, koji uređaji su sada jako popularni. Desktop računari i ne baš, nema toliko interesovanja, ali ako pogledate recimo Steam Deck, pa naravno Logitech napravio uređaj, pa je Asus napravio uređaj i tako dalje, da imamo i Lenovo tu. Dakle, ti neki prenosni uređaji su sve popularniji, a Apple tu ima kompletan ekosistem, a sada ima i čip koji je bolji nego u tim uređajima koji su petoduplo veći od telefona ili od samog iPada. Ogromna rupa u gamingu postoji, mislim da Apple može vrlo lako da je popuni jer imaju apsolutno sve. I distribuciju za igre, i naravno hardware, i software, sve u jednom, što je vrlo zanimljivo i što generalno ljudi vole da imaju tu jednostavnost i jedan kompletan ekosistem u kome mogu da troše svoj novac, a da nemaju ovamo jedan account ovdje, jedan account ovdje, sve radi na Apple accountu i svi koriste isti hardware i naravno gaming koji može da se ponese bilo gde. Tako da eto, to je neko moje razmišljanje o ovoj temi. Vi naravno pišite dole u komentarima šta mislite o svemu ovome, ostavite like, vidimo se u sljedećem klipu.